Ovo je knjiga koju niko na svetu ne može da pročita već 600 godina. Na prvi pogled izgleda kao neka stara knjiga, ali problem je u tome što niko ne zna šta u njoj piše. U njoj se nalazi jezik koji ne postoji sa stotinama nepoznatih simbola. Na njenim stranicama nalaze se crteži čudnih biljaka, nepoznatih bića i misterioznih dijagrama. Mnogi stručnjaci, istraživači i kriptografi pokušali su da je dešifruju. Neki veruju da je u pitanju neki izgubljeni drevni jezik. Drugi smatraju da je u pitanju genijalna šifra. A postoje i oni koji smatraju da je cela knjiga velika prevara. Ali jedno pitanje i dalje ostaje. Ko je napisao knjigu koju ni posle 6 vekova niko ne može da pročita? Ime ove knjige je Vojničev rukopis, a njena tajna ni danas nije otkrivena. Ukoliko vam se dopao ovaj video, zapratite kanal u znak podrške za još uzbudljivih priča. Vaš gospodin X.